Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pema ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih tong-tong isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani hidup nihur apa bui ni pasu-pasumu bani ari-ari guluh nami nadap salpon do ijalona nami. Janah baga-bagamu dapat otakun uhur nami bahasa ibagas saganjangnya rompe hamlo tongtong makasomani hanami in patubuh kontengir ni urban nami homa hase ibagas guluh nami si ganu paripe das kubani guluh si magirak tongtong ibagas pangarapan na humbang hanami bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami amen. Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nyarion nabu isisehan nami marhitihon nirigapan sigano paribata bani panorang sogoton Rabu tanggal 4 bulan Mei tahun 2022 tersurat bani 2 Korin bindu sada ayat 10 nama kata konson ia dona paluah kon hanami humbani hamatean anjaha paluahon ni ope anjaha tengerdo uhur nami bani paluahon ni do age hunjon hujanan totui bagas parguluhan tasigano pari pengalaman rohanita sonai age pengalaman tasigano pari por ini petongon hita mangidangi ne bata janah tenger uhur tak bani naibata tetap dotene bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang tarsimbili hita anggo sitaronon sonai agi hamahoron jana ai dumma igambarhon apostel Paulus ilobeni ayat on sonai matongon bagal ni sitaronon ni halani makop-kop ambilan nama in tapi porini pesonai sitaronon nedo pakon ni apostel Paulus langkapeni ai mambahid ia soto janah soh laho pararat kon hatani naibata ai maase porini pe ipatugah ni sonaha sitaronon ni sonaha marsikon nedo pakon ni bahen makop-kop hata ni naibata rosi makop-kop kuriain tapi gabi perhitian doai bani khumani asi maritian istaron ni ai kuria korinpe lambin tertugu-tugu hubani Kristus janah lambin roh tuguh ni homa pangarapan ni kuriain laho mangirikon Kristus ai maase marhitihun ni 2 Korin sada ayat 10 on adong tulu na maningon do hapen idah kita sonahado kita mangidah parguluhan ta sigano pari na perlu bisa hali songon apostel Paulus maningon do hapen boy ahap kononta janah jujur hita bahasa bani panorang-panorang nadop salpuin buay do tongon homani ido pak kon hita hamar si kon sona ege sitaronon songon na ido pak kon ni apostel Paulus janah bani haganupan na domma ilo pusi hita na domma ongga ido pak kon hita lambin patenger kon uhurta bahasa na paluah kon hita na pabasah kon hita rosi na mambubai hita rosi na pasirsirhon haluahon apa malas nyuhur bata aima naibata ase naibata na paluah kon hita humbani hamarsikon bani panorang nadop salpu ai mahite bata homani ase ibagas parguluhan taon lambin roh orot ni mahomani parsaranta hubani Tuhan Yesus ase sitaronon bani halak na persaya lang padauh kon hita hubani ne bata tapi
hamarsikon ro sisitaronon nedo pakon hita ibagas pargulukan taon lambin paduhorhon hita hubani ne batala ni botok kita. Porini petongon nido pakon hita hamarsikon pakon sitaron bani panorang nadop salpu ai ne batado nadomma paluahkon hita gabe monang kita. Jana napaduahon dopko si iridah kita haluahon apapan ramotion ni nebata bani panorang nadop salpu ibagas parguluhan tasigano pari maningon tenger dohomani uhurta bahasa pasti jana amen do bagah-bagah ni nebata ibagas saganjang nyarion nebata dohomani napaluahkon hita. Artini ai maningon do hapeni pengalaman ta nadop salpu pengalaman haluahon sonahane bata masarihon hita bani ari-ari nadop salpu ai mahumana patuguhkon hapor sayon ta sadarion bahasa nebatado humani napaluahkon hita mandopakon bagi-bagi hamarsikon pakon sitaron ibagas parguluhan taon bani ari-ari nalorope natotu maningon do hapeni ididah kita maningon maila do kita ibagas guluk ta sigano pari anggo do maongga ihapkon hita janah tenger uhurta nebatado na paluahkon hita bani panorang salpu gabe holsohan mahita gabe lang martenger niuhur hita bani nebata maningon gabe maila do hita anggo idingat kita ma sona pasarihonon ni nebata-bata bani panorang nadop salpuin. Artini ai maningon jujur do hita mangakui anggo memang nebata do tongon nadoma pasirsirkon haluahon bata totu huluben nyarion pe purini pedopa kon hita bagi-bagi ni hamaholon bagi-bagi ni sitaronon bagi-bagi ni hamasikon maningon do humani marpangarapan na mangguluh kita nebatado humani napaluahkon hita ase maningon gabi tubuh do sada komitmen bata sada tuguh niuhur sada tenger niuhur ibagas uhurta bahasa nebatado humani napaluahkon hita agi hunjon hujanan. Artini ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni tenger uhurta so na sinobut ni Apostel Paulus hubani Timoteus bani 2 Timoteus 4 ayat 17 ay bahasa hunjon hujanan tenger uhurta Tuhan do na makasomani anja na mapargogoy hita humani. Nah, totu maningon do markomitmen hita marjanji hita humani barang ahape na masa ibagas gulu taon bahasa maningon nebatado tong komani nagabe iyanan haondosan ni haganupan pangarapan apa haporsayonta halani tenger do hurta nebatado humani napaluahkon hita hunjon hujanan barang ahape nedopak kon hita ibagas gulu tasigano pari. Amin martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Nadopapakehon huban nami. Haluahon panramotion apa malas niuhur na pinasirsirmu huban nami. Bani panorang nadop salpu sadarion rossi ari-ari na roh. Halani ajari hammahan nami tongtong. Ase marhitehon ni pengalaman ni guluh nami. Pengalaman hamarsikon, hamaholon, sonay agesitaronon, langin mambain hanami gabi galek, tapi lambin patuguhkon, komitmen, pangarapan, sonay age tengir nihur nami. Ase malakah ibagas tengir nihur tongtong hanami holobian nyarion. Ibagas pakasomanion apa pasarihononmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalan mana mirapakon tonggo nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nebata baba. Apa parsauran ni tondoy na pasing ma.
nama kasomanina siam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, Bapak yang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Andohar matongon, barang ahape nedopak konhita sa ganjang nyarion, so na agi hulubian nyarion, tenger ni hurta. Nebata, na domma paluah konhita, jana iya luna paluah konhita sa darion, jana paluahon ni opehita, hunjon hujanan barang ahape sudopak kononta. Andohar matongon. Shalom.